Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Tama me Te Kōtiro by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero. The first is mōkau, which means plain, as in devoid of ornamentation. Anei te tauira. Kaore ia mo te whakarākei I tōna hanga. He painoa ki aia te hanga mōkau. She wasn't particularly fond of dressing up. She'd sooner dress plainly. Our second kupu is nako, and it means desire or want. Ko tō ngai aroha ki te reo nako, ko te pīwawa o te kupu. The desire of those passionate for te reo is the spread of kupu. Kia areare mai o taringa, listen out for these kupu in the kōrero. Kia hānea nea te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te tama me te kōtiro, nā Aesop. E rua ngā tamariki a tētahi tāne. He tama, he kōtiro anō hoki. He purotu te tama nā, engari I hanga mōkau ke te kōtiro. I te pupunga ake o te nguha I roto I te kōtiro, nā ngā kōrero whakamimiti a te tama I tāna tirohanga atu ki aia anō I te whakātāta, ka kotahi atu te kōtiro ki tōna matua ki te amuamu. Ka mākoha te awhi a te matua I āna tamariki, ka ki atu ai. E kō mā. E kō ingo nei au ki tā kōrua tiro atu ki te whakātāta I iarangi. E tama, I te kitenga I te purotu o tō kanohi, me tūpato kei tūkinotia e te riri me te whanonga tinihanga. Ka mutu, kei taku tamāhine, kia ripoi tahi, tōnako ki te waiwai ā, tō aroha nui ki te tangata, me te tau o ōwhakaaro. Ko te kiko te kōrero, he purotu tā te purotu e mahi ai. The Brother and the Sister by Aesop. A certain man had two children, a boy and a girl. The lad was a handsome young fellow, but the girl was as plain as a girl can be. The sister, provoked beyond endurance by the way in which her brother looked in the glass and made remarks to her disadvantage, went to her father and complained of it. The father drew his children to him very tenderly and said, "My dears, I wish you both to look in the glass every day. You, my son, seeing your face is handsome, may take care not to spoil it by ill temper and bad behaviour. And you, my daughter, may be encouraged to make up for your want of beauty by the sweetness of your manners and the grace of your conversation." The moral being, handsome is as handsome does. Tēnā rā wātu koe I tāu whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you're looking for a way to tautoko, you can now purchase digital copies of the stories from all of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all of our Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please leave a like and a review on your podcast app. It makes a massive difference. A big mihi also goes out to our Patreon supporters, without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn about our subscription starting at just $6 and to join our whānau whakamiere. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.